Әти соғышқа кеткенде, әти ғұмыр бойы оқытушы болды. Дегенде мұнда оқытып берді. Әти қоя көшсе бізді шонда істіреді ерді. Тіпті тұрақлы үйіміз болмады. Әнеден қалған ескі бір үйде кінәрді уақытта әти инспектор болып ішледі. Әне шонан соғышқа кетті. Шонан тиеп алып қойдылар бізді әненің ескі үйіне. Міне біз сол әненің ескі үйінде яшадық. Шонда өстік. Колхоздың түрлесінде ішледім. Hayvanlarda qaradım, tanalar qaradım, domuzlar qaradım. Domuzunu da güttüm. Ondırlarda tuttuk, kültü beyledim. Flor apay bolaşaqni xatirlaysizmi? Nəsəni? Nəsəni deyim? Bolaşaq yıllarını xatirlaysizmi? Bolaşaq? İyi. Sob uşaqni. Sağ uşaqqa. Neyse deyim. Xatırlaganmandır indi. Oynab o'sganmizdir u vaqtda. Hozirgi vaqtda kimlar bilan yashaysiz? Mana kelin bilan yashayman, o'g'lay bilan yashayman. Flor apay, o'zingning necha bolang bor, shular turunda da aytib ketalaydi. Bolalar unutganman endi. Hozir yordam etib jibaralar sizga, ya'mi? Shunda bilmayman. Ola qizig'iz yordam etib jibara hozir. Yani 7 bola, onun vaktiyle 7 balası buldu. Ama birisi 13 yaşında vefat buldu. Hazır biz 6 balası isen sağ yaşayıp yatağız. 2 malayı Şamlı'da yaşayı, semyası bilen. Her birisinin 2'şer balası var, onların da onukları var indi. Bir terbiyede. Mene yaratkan onuğu Armiyada, Tacikistan'da hizmet edip yata. Şunu sağına indi, şunu kütüp alasam yarar ezileydi indi. Bunda indi yanlarında 5 onuğu, 5 onuklu korab üstürdü eni. Bütün bizim de balalarını korarga